Ha ke jingyay buteng ke jongka ban yatre rengkat bat ki pajba ka BSF Meghalaya kala penlong ya ke medical camp hapok ke civic aviation program ha Holy Cross School ha Umkiang East Giant Hills. Ladon khat prangut ki doktor ki bana ki jaka a jing sumar baper ki bekentop ya ki BSF ki bela penlong ya ke jingpet benia bat ru ban ai dawai a. Ya kan ke medical camp la ple pajba da u Dr. Jalaj Sinha ubadai u DIG Frontier Headquarter Meghalaya. Ka BSF kala pendong ru ia ka jingsam ia ki core computer Shaki School ha ka jingdon rengkat u Deputy Commissioner East Giant Hills District u Abhilash Banwal bat u Komandan ka Shispa Nyupuar Battalion ka BSF u Sanjay Sharma. आयुष के भी आए हैं, एलोपैथिक के भी आए हैं, एलोपैथिक के तो अलग अलग स्पेशलिटीज आई हैं, सारे आए। देखिए ये बात चल ही रही है इस पीएचसी को कलियाट के पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि साहब ने बताया वो हो रहा है, उसमें काम चल रहा है और होपफुल कि ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगा।